kayaknya rakasar di talong na pasapa sako mindre waye deh. Naliwan dita asabi nang laguto na tarubawa rakang pala din na parakay. Assalamualaikum. Naga sabi na lang liwa to ani he. Assalamualaikum. Kasadi ko ra. Waalaikumsalam. Ni goro-goro ko papasok di sana na laguto. Hindi ko pa kulala. Assalamualaikum. Hindi ko sayang. Gue sudah pulang. Liwa to ni pato goro na ana iye. Kani chere na mate he, si bawa na mo he. To ni na ana ye pato goro na lo to nuno ka. Mana ko melepak kan do. Maluala ada pato goro mo. Lah kan aku sini nyawan do cedem di banyu aku Nah kada tadi pasong ko bolo tali ke BK na kada gutu. Sabi ni mula. Yeno. Wendo cedem ni nyawa ko mula sika bonus no. Kalau goto na lo ka pa ko ang etere ko ano sebab buang. Kani tanga wala din nakawan naso. Cede na mate si banamo, werino man ibate wino. Ikon lo setengah ulang mulai nak mondre. Yang apa mulu kajo kalau tu mak kok deh nak kuantan do. Itu saya budi ini baru buku do. Boleh mana mondro kumero? Dia boleh isu gati. Nakonya kemadakang lo demu pegau. Demeto gaga iko betul. Eko carlo kali sendo nanti gaduiku. Mbel kawa magar-magaru kulempong ini di awal runtuh lawan do. Di mana namanya nado, syukur muko pak kali sendo. Mako talem pak aku lempong deh. Itu kan anakmu paling ganteng lah do. Uy, ganto boleh pehega. Nakan itu tapa mata pa lempong Kaya mana mo takamana ta sa mo, sebab kaya mo. Napa ko na to motilisu. Orang mana ni mo balu. Guru balu do, boleh manuri itu. Ayo sejedak bau tilisu do. Isa jedang di alam maliwin do pan wakapana. Kasi malap pala sa jedang naliwan ni kapangi. Tamabiani ko maro. No kadame toko makadaga sana mo joka. Ura pa sa may malolo mo joka na lolada no ha joka. Lolada no sogi. Nagani ko mapakiro. Dahil nalopin rin kibarat na pawarong deh. Dan anak aku do, mudah nalada nak sedih. Jambay ko pa ko sa anakmo. Dalawa birak ko. Oh, Sarday! Kani bapa mo na? Bapak aku taruh. Opa, udah dilanda tau apa? Wah, tadi lagi Pak udah nilada tona sedih. Tapi bisa sih Pak. Kayak dulu malang kelung. Kan bapak aku pingsan Kagak nak. Ko kaluo. Nagot to harus na kapinsa ko nabuko-buko man ito na uli Tako na gamilala ko nilala na sardi. Company. Lakat kende pala usap ko ang mataan na bapa mo kende. Iya nih. Mau gamila dan ini. Gimana ada sa kong tanga bapa mo. Ay daw kumitulit daw pedo no lagi kami ladang. Sadar ko to. Sadar nano kamu to kami ladang. Dahil mo bisa pa emang. Denwe londo. Asa di tama ta sari? Iku nih, pada udah bisa dokonokora. Nataro ko na kami na dami na ba na kung mabisa pa emang. Tahu lagi itu nak taruh to lado kami ladang. No abur kase kopi. Mudah kalau apa pernah dikundo. Kau nandel do pernah ketona. Koko abi ko to. Nole to ka mo pa nandre sabar ako wa. Kanastang orang ada na kawan naso Tenanan do. Bila kemau tina pata kan do macua. Odi ala si olo. Wah benar-benar nih besi pak amir mata karo. Lo meno tina pata. Mana lalu bangko ketemu lakay na. Diyan do lo kaba merloi. Kalau kau melo deh tuh nama gaga. Diyan do. Nah kalau setara lewu ulo kau pelang kau wai. Aku mabur ka kopi do. Dek, lo ulo kau wai Minta sekarang do belakang minta tu anak gantengmu. Ganteng dari mana? Dari Hongkong.
Ito sa di ka rin na buturo. Sila lonan ka boleh. Patakolada na sa ngalena. Lo kasi sa paro ko kuwarunge. Dito gar guna anak-anak ro manci di tahu. Marako. Upa, kirin rin ko naladang mabis deh. Ang gabi na kaman pa na lang pa ka bisa. May kapasero ko nilala. Di ulo tuh masih ini. Adi mana di malari mo to? Kopi kasi din eh. Ujung tuh kesini tuh nih. Pwede mo ah. Baka na mo sa lewa yung sa wasawara. Ang talo ko waro na tata narting mo sa parang mo papabor mo sa Makikiki sa din eh. Ala ka makikikiki na degay sinamadani. Pagkacay pa din eh. Pusi ba ito nih? Pusi ba ito nih? Pusi ba ito nih? Toto bukan na kaya. Betul Sumatera nasa Paulaw. Betul negara ada itu gawurun tuh. Ana wala sa di mati na tarmat kalimpong. Mapakin mo sa kantong dito gaga. Siguro kasi tubo jo kumindra balana edenarti rokok. Mudah-mudahan lo menepindra ka kasi. Assalamualaikum Denarti. Waalaikumsalam. Nih, ikut talaga to. Sana pula merantau. Loko maga, loko mineral tole sih. Koding Denarti lo sekali kasi minta rokok 2 buku. Aja nasi mobi kadeng deng, padet dah seging. Pasan rame tak ko merantau lo ko wajen rumah ko lisu ko. Pak wiga tonin rumah sebawin dok mau ko tebe. Bengalo ko pelek tambay. Aga tuh perantau aga no tuh perantau cau ko tuh. Tirwoli ki deng asa celong ipamu ya. Ero kasi ba kalau mau kipin ka kalau teras kaya lo ko deh jana. Lagu tuh. Kalau kau mimpi, aja mah tanda lada. Medu ko matu liwat tuh pedi. Andriku kini calon na pole Malaysia. Dene lo ko iko. Pajini. Hah? Karena boleh calon na Andrita boleh Malaysia? Itu anu kasi ba puji lada ko nyu kampung deh. Sande bisa ngi Denarti. Unu metonale ko koro Sumatera. Palamorale ko kulempong. Deble gaharapang. Majagro sila krosir ta sila bawa ka sila taro. Pajini pa de dalo Andri ko iko. Krosir mema ko tu. Lisu kapi nga Denarti. Semana sedih waluk pai. Aga si malu pa la krosiri. Lo kasi mita Andrita Denarti. Kami kubalana. Mudah nalada kasa di lo kami tetapan. Lo kasa aja ku cele-cele di Denarti. Ika bawang, lumur suko. Pusi ba ito nih? Assalamualaikum. Ang kalagoto den reko narti ya. Kalau ka nasa minda roko den reko ya. Nakanera na ano basuri nur mabis salada ni. Waalaikumsalam. Ni denre anak na joka. Iya indo na sita na. Ika mema denre ko ni joka lagu tu ndo logo tapi nalisu ni. Pusi ba ito nih? Kapag berbahasa tabalo ha balo. Bahkan kasapok mo kasi kasori na he. Paano ba sa pamangko? Burawat karelada na nasiro ko na pa mabis sa kasapok. Kalau itu indologo lo di warung yuri na tuh ditiup-tiup kalau pak berapa sedih gagal ke papa semua. Kenapa kita pada apa lolo na pada liso? Iya indologo. Ay di harapan. Aku tuh tak tengok nah. Malu atau mesti udah niku. Namun lipaan mesti utang na. Masa tahun papa nadiku tapi kita lipa ay tagatungnya. Mulu kepala lipaan lah tuh na pak. Kan ditaruh mulu tumpu lah kepada ini kena sasair. Lupa lagi. Gutu taro sana pole Sumatera.
Kejo ka andal aku. Dia tak gagal tau berana. Oh deh gagay mude meliwa juboting. Ada itu boleh gahara apa lo kok? Kamu deh itu meliwa juboting Kumapak boleh lo kali semua nale ku ya. Ya, mau puji mau kayang. Beba tak boleh melaki anak yang. Iya puji yang cinta sampai mati yang dialang yang puji yang jadi niku yang Saksit. Dengar ratu tati Chandri yang. Mau jadi baju harba tak keluku yang. Dan terima kasih cintamu lo ku ya sampai mati. yang sama yang aku lali sini yang kamu kencangin ya buatnya pertama kores sama su Iya. Ya, kita lo tulis yang. Nah, pertama ketat-ketan nih buang keluku yang. Oh, nager nagai. cuma ya tuh kamarnya begini Oke lah yang, rendang memon nih. ya oke Masih agar ini kalau kumakok kue deh. Terlalu dicek tabuana. Wale nak kena mukaro ko renjati. Kestar mo lo he. Dari guys na. Ambo inder mata na kudu kudim kena mukaro buat. Tapi ko wale terlalu deh. Mulai nak kena mukaro ko mabuk ko deh nak kena ko apa na. nah bebe tak lu gitu Le awana den repur membangal lo na yang. mancak bolon sebelah ikut lo nih ya Lagi pala yang. masih boleh lari ya harus jam mungkin dia logo Yang bukan kata tengah yang kamu pintu logo yang cer gitu. Urutone membangal lagu tu, bebe yang taro. masih boleh ya tuh kaki nggak ya nolak orang di desa kaki lo boleh ya Minyak pada masuli itu sedih. Doni menipolem meli capu sih. Ketaruh lagu tu sanar nangka. Pada tak ada nak kenaan re, kojo pa. Pada uli nak kebutu mani. Sana dan kade gutu pada pojo kisah dewita. Nauli mani tu nak kebutu kurang mungkin mandre konro. Ito tu kenal gutu. Watan jauh ke Sumatera deh na pepe. Manangkalesu pepe lagutu. Berama darah ke pindo na. Ito tu kenal gutu. Kalau kajo kembali minyak campur sama minyak. Ah? Tapi mang, pagi kita ulang. Dia pilih bicara korodo. Maklali sedih, kok pinaniku. Kido-kido tak ada celiku. Oh, ini memang ada bicara korodo. Ulang, tapi mang. Ulang, kalau kima bicara, tak ada ngeruk-ngeruk aja. Tak bici-bici, apa tersinggung. Kasih dia mau taruh. Tinggi di cerita lagu tu engkau boleh Sumatera. Nah pepe tak ana lu aku tak kojo. Oh. Aw, kila good tulis oh. Pabuso yung kinda ko pepe. Para amo talong pula lo kaya kakatingan yung nalagwi. Narasakan ito. Hey, ayat apa ka to sila question ni Linoy, lobad pagalo yampe. Weh, kecemplosa ka apa he? Lo apa di populo kasi di Jolly. Gana sulo na lang to. Di ko pa. Kasi di mabutay. Jambat pa desi. Kami masa di mabutay.
Tapi apa? Ada sedikit campuran nama bau durian. Ulang. Mulai nih kepanjang pangi desi apa tentongin nak tulis tak lala. Udina mulai mesurun na. Memang sedih mau mabuk tai. Tapi papa sedih kecampuran na. Muka bobo durian na. Sandenya durian mau mamesang. Amu kebos seding inaro sedlong muluki. Semaka memang sedih lomah. Aku dan play jolo pa yalo kay Droles. Suka di sa dule male bo natar kembong. O nanda lo lisu lah pak. Desa dulu tahabon na nada milo lisu ika. Oh, deh boleh siapa mulaku ya? Oh. Betul nih. Betul nih. Betul nih. Katando mo pa ako masuboy ko batangutin eh. Te, ginasad deh. Yo ko rin meneo pitako. Iya. Sama tuh na balo ambay. Te, ginasad deh. Aro nih. Sige. Aro eh. Sardi. Aro nih, getel nih. Ako to. Ako sih betul. Deka boleh. Asal ako maliroko, made mo liso mo na. Di mo pa ako nih. Dito na sa mana na. Diwa pa rin na. Ini pada retongan na. Ala bonus nih. Amin do ku diro paja guruna. Do ku sedim punu kindo. Kok pas di paja guruna ne berana tamaga ku so ambo kundo. Pare are ko. Iya tane mapa ko ro. Nah, itu level 2 na itu, level 5 na tabur kemana kasih Mau semuruntuk ando na masobu ka ko laut ye. Mulai sedito runtuk ka. Nabati ku masobu. Agak memang selang masobu ngaka. Napa mak bicara kenapa ko ao. Anu ndo. Kuita keluku nambo endre kur cabela-bela jadi wakatan ningi. Nunda nasa kepala wenau. Nanti jagorum ni loku. Ni lese ni kubutu iko na loku. Ini rumah pakai ka au. Kalau ada yang ada nama ciri sarsa sama kadang ta au. Tuan sesama serigalit nih. Lasan ka pada meron na. Sama sarigalay. Ini sedih ko dipadangi. Nasa tumacal eh na. Amat ko na. Lajolo ni olondo. Pa bebe sedia loku lo kasa jok belaki dah. Sebut lo pinrang kata lenan do. Kena rafi meto kena tanah gutu. Demo lisu. Kecuali aku tanga. Demo tamu boleh. Patu madeni nih. Pasnya buka aku kerodo menjadi anak. Ibu tiri hanya cinta kepada ayahku saja. Ini salah tuh bang. Mereka ayah tiri. Nanti ayah ambokku. Ndo tiri bawah. Sedih ko Napi kilo mata masih kola baja. Dulu menina kiri pirna. 234 dikali 17. Siapa nang jawaban niya? Guru lo itu sedih narapayo tayo. Oh Sardi, cara ni kamera. Iya nek.
Karena sardi pada cari celana tengah bapak udah ngereten itu jangan Cina no Iwan tetep itu udah cari celana tengah na atau matindro kalau kau tuh masih sekolah baja kok ke bapak mau li sama sini mah bener sali bapak yang dulu yang kari tangga bapak matindro nih Iya nek, ucalan itu nenek, madesi ini salah nek. Siapa kode gagana? Rokok-rokok ini telur kemeli. Yang mandur ke mana? Kita rindu naluduk tuh mesang aja. Baru iya naluduk gasa. Baru itu Assalamualaikum. deh lo ke bapak mau nasar di wani mau batak nano ada lisu Ruling ke kontrobolan anggota nama benine. Sego pa aku nek ku tak kaleno inalu ke kandan na. Kato ne joko ni sapai. Hai, tandur laki na tante pato ne. iya Andro ne. Mapali na lari di ne. oh betul ka pana panita kami sangaju asa pura na bangal lo na bapakmu betul ni lari ni matu di sebelah ni ropa nasu gasa Uy, kencapo lari nambo Andre ini. Wih, kencapo lari nambo Andre. Kacau sa pidara tu ini. ini siya agero koya lari mo sa telur ratu salah Boro pa ta nene. kolet pangi ketau kalah Ate pala na joker ni pang pulutan sa disun. Abiyan ito jumune. Aro lari niya mo Andre. tanyambo yang dak lo gasa anak sardi bapakmu kurung tulo gasa Oh, iya. Kalau tindok na lagot juga jumpa. Sila ngapono secara tiba-tiba mesang aja. Kusubaka sa din caro lari. Nek, bola na ta bestie mo ne. matu pala enak le pake matu tanang si mati ma bapakmu ku pasan bapakmu tak boleh no nalu telu itu pandang na Abi-abiyan niwe rasang ito june. aja na wabi ang juko na pa lo di kasar bapakmu kurung tu ni Assalamualaikum. Habis lutain dulu go. Ang kaparalo ko ceda ko pasandro, kami ko pasandro. Kami ko lalen, kana jama cede. Kana ba pasandro kilala. Kana jama cede kor lalen. Kadang jama boleh ko nye. Doang please lah kayak mati nih. Ha? Kacarano mi pala sumakay na nabate nito Gata na malaki nila eh. Dulu malah kayak pak, dia dulu malu kelaken na. Muluk lada nuna. Ha, gana ba po? Ajena, jubrona. Wah, panasato na sa di mo taro. Pasatonin raga boro maloko. Aja na matopale. Pasatonin ranon na. Hindi dulu kalau itu tak pikir rata. Memang ha, mau binigati pasandro pa mawan nini. Apa iko rita pada toko dita poting para si gande-gande. Memang tu. Bangka karulun na dulu buat cedek jadi. Kalau perlu nah, tuh ya, karena sila ya kan. Bangka karulun tak dulu bang. Berdi ka kasi yaman dapat ko cede na pasandro pa harasi ya. Wedi mua. Kasi mako ta na pasandro bara kasi mata ko tuwa di taleka na noon kasi lagot to pa choto nga nasa din na taro ko joke kasi ko elay maban ni ko wala na tao de. Dinis tali ko kandan na so na wala sumatara.
Joka bawa na tungka. Denis sama palau. Oh Manang, kalau si masih aku tuh pas rekaman. Ye, ye. Ya, kamu kasih masih atau Mas Sandro? Nama tuh mereka pilihan. Buka HP putihnya, Lele itu Mas Sandro. HP pintrona, Itu lele itu. ya HP pinuluna, Itu lele itu Mas Sandro. ya HP tungguna, Ya, ini tuh alam atau Mas Sandro. iya kita Iya. lewanan keluna, Itu berero Mas Sandro. kita di kantongan, Jadi kewana kalau lagu taruh Mas Sandro. lewanan keluna di kantongan. Anu nama petunjukna, lewanan keluna, itu Nah, gede baca Mas Sandro kita kewana keluna. terus dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya mau bawa Mas Sandro. Ya normal. Saya kenalin ya Pak Sandro. Ya biasanya ya dia gratis semua. Terima kasih pada Pak Sandro. Ya sama-sama. Masih mana aja oleh Pak Sandro? Ya mudah-mudahan lah barangkali. Iya Pak Sandro. Masih mana aja oleh Rita? Ye. Mata peri-peri. Kalau toka sapa lo butuh kono lelang deh. Kamu nih keruntung Tuh, aku. kaman mata kurung ye. Ada poji ya kasih mana ke burung Rita? Ye. Berobong nih poji. Tuar bawang. Ya masih mana kalau di? Ye. Oh ini tahu. Yolan wala natin asari pawalu kung puno kompro deh. Pag memo ede mun kompro ini maga ni recapun tepat talas na tabungi. Pak gara-gara bapakmu ya. Ujo ka naman pari-pari. No kasapa na dito gago runto. Iya nek. Jauh ke sadang. Cuma tuh satu itu keluar aja. Hei nenek sembarat ko. Mana kompro agak dia lupa punol. Siap-siap tuh saya Kenapa dikaru-karu na anak Sardi? Aku salahmu. Gising ini, itu tak ada salahku. Assalamualaikum Pak Desa. Waalaikumsalam. Tama kina. Aku tuh perlu muna. Lo kawase maktan aja mah Pak Desa, paco nama bambu. Jamang ya bagai musapa na. Dia melemai, di mana Pak Desa, tapi msoli ke jina. Gaji saya gemete musapa na. 7 juta gaji nasi oleh Pak Desa, usapa. Mako kenali wani resa disapa jamang ya masuli gajina. Tapi kalau lada ko pala masuli gajina. Ang kakarpur taha sapa mo pito cedi. Jemang aga Pak Desa. Ko kabun binatang na majama. Masih kayak si maca ko bakro dan laliwanya majaman na tapa 10 juta gajina siulang. Oh ditulis Pak Desa, mas kayak si macang, ame ane sika. Jadi suka mabambu pema. Lisun pala na mabambo na kay ko koresay. Loko jama malemma na masuli gajina. Te ko lang mala. Di sana pelajar Pak Desa, pesan nama bambu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagu tuh. Kalau kau ketulu-tulu. Apa tadi kan? Nayola na kalagati na Sardi. Nakawalo ka sa dimpo na tabu komporo
Wih, kencang tinggal ambonin re. Ambonin. Cerdas suka mata bapakmu. Iya, naik keempat aja nih udah kemana ya? Oh, enggak. Nenek jauh.